Doctor Sir H Matein ku kite imalam zo siahi ichi theilo wala hin asalai iso ha te diu hi ti chungchang ama in holim na anane hi nammi pi te ho in atha pe in hoila hi apa ya hoila hi sim phat the omem ke hol do na theding omem ti hi gel pum le ngai tu na nei pomin he chi video hi anangayin Sir H Matein asaina ei mite ai lo le ku kite hi ki gingzinga ei diwa hi ei ho hin thilpha idei vangun ichenkhompi ho hin thilpha adei povin hi Eihon gal idei povin hin la gal inei jing uvin hi gal nei te I hiu hi igel do ji lo ji ule igal mi te lungthim sit dan I het thiam lo ji wa lungmonga umphat le ei thau in le lo ei hal pi o hi aji hi seilawa jong het so kai diu a hi pathin in gamlen ta ipu ipate anapi ovin amaho khangin ana veng tup zo nawin tunwang achate atute Eihon gam hoi ta gamlen ta pathin ei pi hi iveng zo povin hi imit mo ji ule ikibung khen ji uvin a hiding dol ten gam iveng bi zo povin songko ukyang ne hon gal ei na bol khumvin gam len ta idar hatawin amhon tun alovin kagam atitawin hai Tamenglong district le Ukrul district anakiti gam hoilai zo si aphalai zo si hi ku ki te gam ahibovin chule British record 1907 hi chidung zuya khu ivetna hi le kuki hills ahibovin ai kuki namsunga lekha thiam lusai kuki ho mar kuki ho paite simte vaipe kuki ho zo kuki ho suute kuki ho thado gangte mate kuki ho in hoilang politik ichi piwa hitabang chat vai de sawam cha vai de hiu hem galai le hen mo pau lo ding thu jong mo sei lo wa phai ito lo diu thu jong sei ta po tin ito diu a la thip chadeng ki gong tu hiu tin tong hiu tin press release press statement ho a gam tum muding ki bum net daw u hitin ito ding dol tong po lo hen ito gaw hum tho ding ai asai thola ma jong kilo po tin ato ding lam zo hi ikilop diwa hi pachinin ability ai lo le capacity ap na chi over pang u hitin vai hom ding dol hon vai hom hen gal kap ding hol gal sat ding alom hon gal kap ding alom hon gal kap hen sumle pai pudo ding hon sumle pai pudo hen anung thop ding atosat ding hon tosat hen tauna pang ding ho tau jing hen media lama pang hon media lama pan la hen gamtin tham po hite gamtina ki kumpo hite eima hina thei cha kal song chi o hite nam zu jong daw hitin ke bung khen lungthim jong vop daw hite ku ki te dingin iso cha na diu thu tam pi jong kana sei ji tan koiman ezui povin ezui lo ji uvin thina man na lung hem na gen thei boina ito ji uvin sa ai lo le ut hi ekip tawe esante to eki khen thing tawe itiu le idinga esante vai hom no ya ium na lai wa idinga mla a kitung do ho cso lam kai ho thingnoi lam kai ho atuma ki vai hom na ding igon lo ham esan hola ku ki te gam sunga talo chilut ngam talo ku ki te la esan te gam sunga cheng talo chilut ngam talo hi aba na hi song ko ho jong ku ki gam hung lut ngam lo diu ku ki hong song ko gam sunga ilu thelo na diu hung nai ding ai alunga yong ai ta ni ake chi sa itam walvin inam sung hi aboi jing ni ni kho khat lewang khulmi alo le all kuki kiti kuki ho chandila tingno program sunga cheng ho hungki si di oi kuki ten gam tum alo le ut state imu mo na diu lo oi ama bo e mon alampi I ho kha lo ji oi tuni chana kitang den gari o den tabanga na la ihivin esan hole songko han gam imu diu hi thigina again oi igamo hi iti kila api thei dem ti a gal ei bol khom wang wa nam salo hi aji chu pathinin ku ki te dinga thil gon anei oma hi tukal
ake chai tai gal ta poi pathin e ho thum sanga lin jogam e pitawe tino mu pen ta po te chule ku ki chapate hi pasal hi wa a hi le ito diu ho to I tham diu ho bol ma sanga hi thum o sei loading ku thi ma thil iki gon to ma sat diu to ke pa ding hi chu te le bo to do inei the diu ai na ki tong lo la hi chi khu chi ka to diu ka bol ding itiu le e ho ki pal la ding le thi na ding ai bo ve ni gam tuma ki vai hom na iri win I thum o win lam ka alona ji he po win I boy le o win suma thi ki go yong I tambe se o win nam sung a boyen a boy tan to do nei ding mi wang hi e po win akibung hen ho khang to thei po ni hi ti chung chang hi sir Dr. H mate in Cookie Society idin mun chung changa holim ani hi ken jong di ka sale jengin ke bung khen na ki ngai lu na lo ei ma phat chum na ding se ge gel min building ake sala building dan thum asala dan li asa na dinga chu ipi ki thu pi the ngayam ama building sa ko na chu igam sung ahin jam hoiding a hi ti gel do lo te hi ta bang lung put nei lo te min building dan thum asale dan khar hu iti ta la ka phe la pin aban hu iti ta la ka phe la pem ti a su iti ta ka su mang pi dem ka su nem dem ti a gel te ki hi bokoi phungla changa ki boite hau kip ki ngai lu sim te mar ku ki thado kip gen hong sai to tang jat choma ki bung khen te hi chi chu ei ho in gam tum izan en de o hin tin na izanin tao itin thum jong lew hen e hola ki bung khen na ki to mo na aum lai sia chu ide ngai hi imu lo de oi pathin hin imazo si abol thei ide le ingai ho jong hi kapi de oi pitang I tian lang le ap jing the o hi tu a hi pathin bui na hi ku ki te hi kam tum iti akipi do dem ha sai ti ai ama boy lo chu abui na hi ki sei sa hen lang ke the lang le ki bung khen na pung la changa ki boy te hi amo hi gam tum ake pe ale amo le amo hong ki that ti ai le wale gam tum muding a fit nai bo we ti zo ai pathine gelin te ti ka ge ka ta sat gam tum I thum wang wa hi gam tum muding a fit I lo la hi pathin hin thil zo si I thum zo si ap ding hilovin I thil thum chu achang dinga lom I hi nam ti jo e ve ro cha pathin hin e ho hi achang dinga lom I lo la ham ti ka sei do nom che ki bung khen na te phat lem sumle pai lo business za chom black business za chom a lo ki chung nun chu go te phungla changa boi te chu pathin in egam thum pau sanga e ho e ki ngai lu diu pa ho sa hi in egam thum pau ho second khat jing chang ap jing the o hi in a hin e chi egam thum pau muzo dinga chi fit lo lai hi pathin mit la dinga ti ka sei do no mi ken chang e chung changa tu ne ai ho lim na he chan choin tin sei khil pol khil chingai dam mo hi te